Tamanagap Jehova otogotin ikakibwat tugul seremushekab kipsengwet asikobit ketebe kelyekab Jeiso asikobit konetech konetisiet nebo wikini. Konetisietab wikini ko somanet nebo mut neking'olole kit nemwoe kolen yoe Jehova luget akobo inye. Tinye kiboitinik chekokimi tugul ak ketesetai koboisiene Jehova kibagenge ko amache akatak eng kainet nebo Jeiso ale chamgei biikcho. Kitindoi aibe kebeberta nebo somanet netou sisinetab ng'alek ak nebo Jumapili. Tatyo konyo arap Maru asikonyo kobit koib kebeberta nebo Jumatatu. Korub nebo arap Tarus eng kwoeng kasi. Tatyo konyo kosomok kasi Lilian Maswai akokes kebeberta ne ituge Pastor Arap Nyalilai. Ko eng boroini mie anyun ko asome ale sikobit ketebe kelyekab Jeiso yekisoe kibagenge asikobit ketoi kebeberta nebo lesson. Ongesa Kiptayat kamuktoindenyo kongoi amu betut nekailewen. Kakinde euneguk asikobit itebi kobotechi asikobit yekitou konetisioni kewepchi sobonwekyok tugeng'ung akosopcho sobonwekyok amu tugonoto amu kisomin Jeiso ne katyokindenyo. Amen. Wikit nekosirtoi ko koking'alale luget neu lugosiek tugul. Ko kokiker kele kaka ingesistosi kemeng'isiei eng mong'otosiekyok eng kokwotinwek ak bororiosiekyok komi chemarget ak luget neululoni eng kwenutab kipsengwetisiek, eng kwenutab iman ak lembech, eng kwenutab Setani ak Jehova. Kitoige lugonotok eng kipsengwet eng ng'ong'utiet 12 kong'ete koitet agenge akochortagei agoi ako mising kibimi koitetab 7 akoi 9 kokale kibit luget eng kipsengwet kosokorgei malakayat nekinekite Jehova. Tatyo kinyaketerter eng olindok kwam koib mbu kwa emotinwek tugul chekika Jehova akoi koit kecheyatab Adam ak inyokotoi chemarget eng olindok akoi rani konyo konimi chemarga kapchi, mi boror nebo chi, mi emet komugul baregei yoitiet ak imanda nebo Jehova ak mieindanyi. Ko kokiker as kele kaka sikomi kit age tugul nekait kororokilat korobon kimokoitonit kong'irirto tuga ak ngokaik kwa korot age tugul kele kororo kecheya anan kolal ne mangolok kobar biich kobutyo karisiek kobut ndegeinik kong'etyo biik kosirgei eng kapchi kot koek luget kot kemege ng'ewet ipkoek tuguk ng'isiat ko amu mi koroito chesawiliet nemamachei kosis emet koek kalia. Kounotok kit age tugul neikere kotesetai ko kauku lugoni ng'olyondonitok. Eng rani anyun kemoche keng'alale kele Jehova neoe luget akobo inye. Mi tuguk cheimech eng wikini chenyikisen. Kalya sikolechi Jehova Israel oba akoit emonotok akotindich okesu bororietab biik chekimenye emonotok. Ingot ko Jehova netala nebarirgei akobo mieindo ko kalya kong'et bororiet age kotindiny age. Amune sikeng'at ng'atutioni notok kit nekiimegei eng wikini. Amache asoman eng kitabutab Joshua kurget 10 koitet 30 koitet 42 komwoe kolen 10:42 akinam anyun Joshua laitorinik chotok tugul eng emotinwek kwak eng betusiek chotok amu kiyai kamuktoindet Jehova nebo Israel luget akobo Israel. Kiterteris Joshua akobar kowong laitorinik chekimi emonotok asikobit konyaban. Kotebutiet nitok nekale kimuchi kichomieito ano Jehova nebo rirenet ak kalyet ak luget netilil
nengap ke gure holy war jihad ko ngot komi bi ke mo manga ko legi mi jihad ke bar ke barisie age til bi ga to suwe ko ga kerke ab ngi ga leji Jehova so ngot ko gi so ng Israel ko ngot iwai sanit kwa masin ko imani ngalion na tak ngi mo je ke rani sikobit kikuye ng'olyondonitok amoche ketaune kit nekokiwesune eng wikit nekosirtoi nekokole second best plan kine maketab Jehova eng taunet ak amune sikimoche akot Jehova kong'eto amorik chekimenye emotinwekab Kanan. Kale netai ko kimoko maketab Jehova koboisie lugosiek ako kikale ayoktoi karamik ak ayokte malakeisiek kyuk kondo asikobit koyesta bichotok kouto mutyo meuto eng kenyit agenge sikokubер emet ak kowalak tiong'ik kwamak ako amune sikemach akot kiuto ngoto kakimoko kobar Jehova kokabun ano koroi kitaune ng'olyondoni eng kitabutab taunet kang'ya kobata maranet kobit ing yutok bororiosiek amu kabit werik somoku chebo Kamnoa Sem Am ak Chebet ko ng'emeng'is ing emet ko kakosich boyondoni werchu somok komach kokoromit ng'etet nekekure Am nekitowetab boyondoni kokolkolit ing atebenyi koek chi natal koek chi nekitinye tugun chetesetai ing yo ako kakotunis ing yuto kot kosich lagok akine ko ng'ep koker boiyot atebetab werik kotyem kong'ololchin akong'ololchin ngip komi kwenuno kotol boiyot betut age kot koru ajingur ko ng'yako kong'et werit ni nyokororechi boiyot koker komi ketuke boiyot kokoib ipkomwochi ng'etenin kakoror ipkokutuny kole obwa otang'any tuguk chekakwai boiyot kong'et ng'etenin ipkokur werto age akonam ngoriet kobun batai nyokotuch boiyot ko ng'yenai boiyot tuguk chekayai kolech weri ingwewe Am mutyo we amu in kiatyem ang'ololun ako ngouye iwendi kochang'a komirit kong'eta ng'ung noto wet neng'ung nekikure Kanan ingot ko atebeng'ung kotesetai kou niwe ko nyikis sobet ing sobeng'ung ako konyikis mising ing ng'etaeng'ung ipkoeku nyalil weroto no inyalile koikeny amu kaitowen yunek kiatiemet iwe to woi nyalile akinye towono ng'ung no kechup Kanan noto ko taunet kurget 10 ko ngikerote yoto koi kokakong'et boyondoni ko yuto kochupis ing yoto yo sokol inendet ngitaune sokol ak ikweri kong'ete koitetab 18 akotestai akoi 29 ko kawalak atebetab bichu akoi keitu Babel ko ngeit Babel kotestai ing kelelnotet kolechigei bichu ngot ko tunda kawek Jehova amu kakole Jehova kande chemng'isiriet emet mabirie beek ng'ony kokeny nyokolechu kenu ngot ko tun walak ongetech rimet ndoe chutochu chikaburuchu kai ketech rimet akele nguk chemeunei akot ngokoropta rani makonyorwech kibendi akoi bolik koker Jehova kipsengwet kole kakonai tuguk chekiyoe sine kamach koistoenokei koker kole amu ngot kotestai ngelelnotoni koi kong'em ng'onyoni ak kong'emgei bichu kobesio Jehova kutuswek kotoi kotender bikas kobwa chekibo oretab Ham chekabwa akoi emetab Misri alake che werik lagokab werit netai Misraim kobwa chekibo Kush chekinyokore kako olinyo kobwa chekinyokoba akoi emetab Libya olin
chebo Put akobwa chekinyokorekto akoi nep Somalia oli atya kotokostas chebo towet koba emetab Palestine kekure Canaanites chekitun komi Amorik ak Jebusik ak tuguchu tugul chu chemoche nyekeng'alale. Kiba bichoto akipkoyakitu nebo kwong'ut na kikilen kiyai moitin, mami ki ne kiitoch bichoto. Ingelelnatet kinye nekibo kalabunet nekilop kwan towetab boiyoni kolop towenyi ipkoyait. Ako kicheng Jehova oret nebo kotoret bichu. Inga kikichup, inga kitestai koker kole ngot kouni nyalilda ng'ung inyalili nemami ki nekergei. Lakini kimoche keker ole u rirenetab Jehova. Akele nyalili bichu lagokab Kanan mising. Ko kiyai tuguk cheechen chebo sokornatet chekitoi koai ng'ursosiek, kosa cheptalelisiek, kosa aik, ako nesirei kokoito korosek chebo lagokwak kebel. Tatya ketoi nekatakisoe kebendi kanisa, keib kukoinotet konyo kanisa koek saet kokeba ibetab kei. Nekikiname chepyosokab biik kele kibendi duty, sungukani chepyoset age tugul nyokebendi kibindi mruru biik tugul nyekesungukani. Itar notok kinde certificate, ko certificate ko kikinemu sumek kenai kele koitar duty neng'ung. Kende duty roster kunotok tuguk chekikiyoe nekatakibendi kanisa, kebendi kanisa ibetab kei. Akoi ipketar kemo. Wikinotok keyai kunotok. Ipkole Jehova mami oret age notorete bichu. Koyokchi Melkisedek nekateb chito tebutiet kole Melkisedek ko ng'o. Koyokchi laitoriat neki laitoriat ako tisindet nekinyo kotebi akonet bichu akoboi akotyem kotoret korib akoi betusiekab Abraham komeng'isiei eng Salem eng emetab Canaan. Kiyamdochi Jehova bichu akotyem korib kotoret, lakini kilibel. Nga eng betusiekab Abraham kekere eng taunet 14 koitet 18 akoi 20 kotuitos Melkisedek ak Abraham kowekse Abraham kokou Abraham as Abraham kobunu oretab Sem. Kokakoba chechok ipkorokto akoi emetab Afrika kotokos chu chebo towetab boiyot, towetab Ham nitani amu ki Ham ko ki towetab Noah, ko Canaan ko towetab Ham inendet, kotokosta kout kokachortagei chun kobwa Afrika kotokos chu kobwa Canaan nekikure Palestine rani ak nyokoba akoi Lebanon olin. Bas kotoi chutok as kwa imboriet, lakini chutok chekiyokchi Jehova Melkisedek nekitun nyokoek itondab Jeiso nekimwoe akot eng Zaburi 110 koitet 4 kole iri tisindet kou kit nekiu Melkisedek. Atya komwa Paulo eng kitabutab Ibranik 7 koitet 1 akoi 14 kole kinyo Jeiso ma eng kerkeindo nebo tiseinatetab Lawi eng oretab Aron ako eng kou kit nekiu Melkisedek. Makinyor kainenyi amu eng Israel tugul ko kisieku tisindet ibo oretab Aron agenge eng Lawik. Ako kimakomi kainetab Melkisedek eng yotok genealogy. Ko nikilen matinye kwan, matinye mamet, matinye taunetab betusiek, matinye kakesunetab betusiek, ako tisindet koigeny. Konyo Jeiso ma eng kerkeindo nebo amu kimakobo Jeiso oretab Lawi ako kibo oretab Juda. Amu tun iyoku Jehova tisindet kokon netai nyokwamda agenge eng tisichu kokergei ak tisindet Jethro neki tisindetab Jehova eng emetab Midian. Ko biik chotok chekiboisie Jehova kotieme kotoret keswekab Ham kowekchigei Jehova. Amu Jethro initok nekitun nyokotoret Musa kot kokochi lakwet kotun. Atindonik chekiinet Jethro Musa ko chekitoi kosir kitabutab Job ak kitabusiek chebo taunet komong'u atebetab Lawik, kaitosiek ak nekibwote ng'atutik. Kosirei eng ong'atet komi kap Jethro. Agenge eng tisik chekergei ak Melkisedek chekiyok Jehova ketorete oretab Ham ak mising oretab Canaan. Ako nebo let kokerib chongwet kole mami oret age kowirek amet. Ano kenyorchini kurgoti chotok
taunet taman ak mut koite taman ak lo ko kimwochi ne Jehova Abraham ko kakotyem oret age tugul lakini matokomuka. Iro eng kitabutab taunet taman ak mut koite taman ak lo komwoe kolen ak tun wekukei kokeny kobwone yu lagokuk eng ibinda nebo ang'wan amu tomo konyit eng kirwogikab Amorik. Kakotyem Jehova sarunet kotko nebo let ketilchi kesi kele to kakocher kenyisiek 40 tamanab kesarune. Ko kikakikochi Jehova kole ngotakochi boroindo nebo sikunet ngotayat kurgetab rirenet tamanab kusik. Ako ki oret age ko kishokomong'u Jehova lagokab Israel tamanab nyokoba undok akolong eng kayanet asikonet ichek kayanet akoboisie Jehova malaikaisiek ak aramik kouto tamanab koker atebetab Jeiso kobwa akichek chun komi kewani korerchi kayanet kowek kong'atet ipkosungukan ong'atet ipkobek kenyisiek 40 chu kibo Amorik chu kaitak kakelen kele koesio akichek kolebel ko nebo let as kole kipsengwet kalen atyem oret age tugul kalen sikosorwo kotoreto chu amu makomi oret nekesarune bichu ko kait nguno konyit eng kirwogikwak ako ngonyit eng kirwogikwak ne eng kitabutab atebetab Lawik 18 koite 24 akoi 30 komwoe yoto kole amatomurwongei age tugul eng tukyoto tugul amu kimurwongei eng choto tugul bororiosiek kiaon eng taing'wong ako murwonit emet akoitchini tengekto amu notok aking'ung'da emet biikchik oripkei anyun eng ng'atutik tugul ak kirwogutikchuk amu noto amat koyai age tugul ngokwek tuguchoto somisen. Ingot ko kikisikyin gaa anan kobunotyo nemi koboto amu kiyai biikab emonotok tugul somisen chekimenye olitok keny yaking'wanit emet simatumdaak akong'undaak akokwek emet yo murwongei kou yaking'unda bororiosiek choto kimi kotomoitu. Ko kale Jehova ng'oliot age nemoche itesyi kora amu saisiek chekakoba ko nekibwote ng'atutik 18 koite 9 akoi 14 ko kamwa eng yuto kole kakawendi betusiek kotko nyikisit ng'okisto kotko temene ing'uny ng'okisto kola ko nebo let kong'unda emet biik. Kingobendi biikchok lugosiek ko kibendi nyeit emonotok komi boisiek chekikilewen chekipkosoe kolen Asis chebonkono Asis chebonamuni kakeitu yekakitonon ing yu kokatononso murerechu komoche konyaban tuguk uny chebo tomono simamechi soko uny chebo chi nayep nekibai kokwoni kone chebo ngelelyo nekikomelel boror karas nekikometo tomono komechi kewanin nekiesio kotai bunotyo kone chebo chotok nekikomenchi tuguchu tugul chokomenchin ipkiyake akichek ko kingosa kunotok kounye kamuktoindet Jehova tugab bichoto tugul kakimwa tatyo kokon chebo ngelelik ak chi neya mugulel keketu chatak nyakiyaka ngoli. Ako ngot ketesyi tany nebo chi age tugul nekararan anan ko chi nenyolili ko kingewach kisubutu chatok kotikche kiwekta ako tos bar murenik ko kakawendi ng'okisto inegei kot konyikisyi ng'uny noto amune kityem Jehova oret age tugul eng mautik eng tisik cheu akot Jethro ak Melkisedek kosarune orani lakini kinyakolebel ko nebo let kowal Jehova matokoek aramik matokoek malaikaisiek chekendoi ako kiyai ketinding ngano ko kilokochi boroindo nebo kalyet ingot koyan kosik omete ako ngot kongelelso bas ko nebo let
otinding gobek amu kya ko testai tengek to negimo ko mi oret age kobate kiun emet kotililit amu kitoi mestono ako ng'olyondonito kora ko kikiboisie eng Israel akot akichek ngoit boroindo nekengelelso kole ko ang'undo kokokwek eng emoni amu makerei togetab Jehova ak konyekab Jehova yoityo kounotok ngipkwae Jehova kochomdoi kokakotyem ortinwek tugul chekisorune ipkalebel komento Jehova kong'unda eng ng'ony chekakongelelso ipkoit yotok wendi tengekto kot kowekchigei biikwak kot kowekchigei lagok kametwagik anan kowekchigei kametwagik lagokwak ak tuguk chekakoyakitu cheu chotok koyomdoi kipsengwet koit botanetab emet ak tuguk cheyachen ak lugosiek asikobit ketar bichotok kobek siketoi kokeny upya maketab Jehova ko kesor age tugul eng ichek lakini amu ngelelnotet ko nebo let koboisie Jehova Israel yekingokasit kotilil bichoto akotinding asikobit ketoi kokeny. Tos mi chi netinye tebut anan ko kebeber age tugul eng kebeberta nekakeng'alale nebo yoe Jehova luget akobo inye ak tengekto nebo Kananik? Bas abwoti ale toketese ng'alek chechang amoche akur konetindet neibei Jumatatu asikobit koib kebeberatak. Karibu. Kongoi. Kakeker kanetisiet nebo tai nekakosisen akobo kanetisiet nyo. Kakeker tengekto nekikakobit eng meng'ik anan Kananik amu kakobistoi Jehova. Kemechas kebwa keker Jehova as nguno eng betut nebo Jumatatu ko kirwogindet nebo kipsengwet ak ng'ony. Yeite keker ak ketebekei kele Jehova koshebe kimasta ne ine. Kimeche kiro atebetab Jehova atye kiro kirwogetab Jehova ak kiro Jehova eng imandanyi ak kito neyochin chito kimugulmet. Kale tilil Jehova akotala akomuitoi akonyoe kat. Atebetab Jehova noto. Tilil Jehova nematinye tisya. Tilil Jehova nematinye isiring'ut. Tilil Jehova nekiyai kipsengwetishek ak ng'ony ak changanywa tugul. Jehova ini kotala. Mawendi kimigik eng kiy. Ako yoe nyoetab kat eng ichek chesiku. Kale Jehova komuitoi. Noto amune asot sikeri ng'oliotab kaweketab kei nebo oeng nebo Jesu. Kole maikoike kiptaiyat akobo arorutienyi. Kale akomuitoi. Kole asikobit kobwonji tugul sikunet. Mameche Jehova kole talus chi. Lakini muitoun akoi kasarta nekere kole mai walaksei. Kometo kotestai kito nekaimokyigei. Maamu maketab Jehova lakini amu kito nekaimokyigei akailewenchigei kometo noto kosulda. Noto amune asikemwoe kele anan mwoe sirutik kole nga Jehova kotilil akotala akomuitoi akwae nyoetab kat komeker kouyo titi tengekto. Kale matiti tengek Jehova. Simakitikini ile amu Jehova konyoe kat kwang'onde tangoy atkai tugul akilen tengekto mutai tengekto tungoin tengekto koendi konamchin rabwet leweneng'ung nekelewen akotarin. Makoi iblemen Jehova eng kasarata kile kabaryone Jehova akotala achicha leweneng'ung amu kakonin kasarta kolechin nguno Jehova as eng kasarta nekonin komeleleinin tun isiku mutai. Kale kasarta ko nguno. Nenotok kasetab itiet nekinyoru kokasit bichebo morik bichebo Kananichu Jehova ko ngunoto kosubkei ak tugetab Jehova kowolokis akobendat eng ortinwekab Jehova. Akot kurset nekimwoe akoi rani kora kokewalake akebendate eng kutitab Jehova nguno yekursei. Kale matiti Jehova tengek. Ako eng kitabutab Romanik kwae kosulda. Kitabutab Romanik 6 koitenyi ko 33 nemwoe kouni kole kale amu melektob tengek ko meet.
Ako konunetab chomyet nebo Jehova ko sobondab koigeny eng Kristo Jeiso Kiptaiyandenyo. Kale melektab tengek ko meet. Mamite tengek netiti Jehova kotko manyor melektanyi nebo meet. Kale mailotu. Jehova ko mailotu. Matinye kalotunet. Kale keborwech lesonatindiot nekibo lagokab Israelik ak Kananik. Pije Amorik ak pijo tugul ju bororioshe ju kikamengkanan. Koborwech tengek tanywa anan ole kiteptoi ak lagokab Israelik. Kole tengek eng lagokab Israelik ak tengek eng biikab Kananik ko ki tengek ta agenge. Eng oret age ko kimukomi betut nekele ngole lagokab Israelik uyo tos ker Jehova ngonda nelen aja ngatekta juto kamuka bikyok. Aja ngingo tengek kera kalnilchi kakolel kakobun ngatutab Jehova wawobun ngatutiet kokerkeit ak Amorik kikobun ngatutiet. Kela Amorik kikobun ngatutiet kokikobun ngatutiet kikoesyo kowalakis kabwatutik kwak ko kingatune yoto. Kongo ngobwa biikab Israelik ak kwai nikikaya Amorik kokerkei kora tuwai malen Jehova aja uyo kamuket tengekta nenywanet kowo kaikai nebo nin. Jehova komatindo konda nekere tengekta age konyikisit ako wisisit age kosir age. Tengekta eng taitab Jehova ko tengekta. Ngo kikiwe kanisa kenyisiek 50 ako ak nokowendi kanisa amut ko tengekta kokerkeit. Ngo sikunet nekisukun kenyisiek 50 ak sikunet nekisukun rani ko eng konyekab Jehova ko utwetab sobondab koigeny. Eng notok ko kale Jehova koyae kirwoget eng imanda. Ako Jehova ko tugul eng kakosyekyik tugul kosyebei ole mitei imanda eng kirwogetnyi. Notok amune asikemwoe kelen irwochi Jehova eng imanda. Ako iman kirwogutikyik bo Jehova iman ako kesonotkei kirwogutikyik. Ko lasing yu mami neo anan ko nemingin eng tengek. Mami nekeikai eng tengekwogik tugul. Tengekto ko tengekto. Yekaibut tengek agenge, yekaibut ngatutiet agenge, ko kaibut tugul. Yekaiyai tengek, ko kakoek tengekto. Mami komingin anan ko neo. Amenye iker kitabutab nekibwote ngatutik asiker ng'olyondoni nekimwochi Jehova lagokab Israelik akobo katerterishenwa. Asikobit kiro akobo ng'olyon nekamwowech pasta ng'olyotab luget netilil anan yes. Holy war. Kale kitabutab nekibwote ngatutik 9:4 ak 5. Kolenji lagokab Israelik amatimwa eng muguleleng'ung ye kakoon Jehova ichek eng taing'ung ile kiityo Jehova emoni kobunjo amu imandanyo. Ameche iker kito nekamwa Jehova bororyoni. Kolenji ye kakomanda Jehova ichek biikab Amorik chemeng'ishe eng emoni asikobit onyaban emoni. Komatimwa eng muguleleng'ung ile kiityo Jehova emoni amu kobunjo amu imandanyo. Metinye imanda. Kale ako one Jehova bororioshechu eng taing'ung amu sokornatenwa. Kero ng'olyo nekayai Jehova kamu kabistoe Jehova amu sokornatet nemacham kokasit kutitab Jehova. Koking'eto bichu kimanda eng emoni amu asikobit kobwa lagokab Israel komenye emoni. Amune asikobit komeny lagokab Israel eng emoni? Asikobit kobarta imandab Jehova. Amu Jehova ne luget akoshebe kasarta age tugul kimasta nemite imanda. Kole ngoiten mut ma eng imandang'ung anan atebeng'ung nemie nekakonin inam emenwa. Ako one Jehova kamuktaindeng'ung bororioshechu eng taing'ung amu sokornatenwa sikobit kokimit Jehova ng'olyot nekiyoshechi kwanishek kuk Abraham ak Isaac ak Jacob. Kaon Jehova amu sokornatenwa. Amakilechi lagokab Israelik olosugei ojaugei amu imandang'wong notindoi ajija. Lakini amu kasitet nekikasit Jehova ak chunga sokornatenwa kimanda ko bororioshechu. Kokonech as
ngaliot nagalle kimejas kibeshe ikingalali agobo ngaliotab luget netilil ngiro agobo ngaliot negure oliwo ko kikasei agot kikasunguno komite ngaliotab dinitab salamiek komi ngaliotab jihad ngele kikonget jihad kotinye biik marare chito kalle ngawirta agenge komentelet agenge nemi kusungbunoto kala wirta ko kenoto nerube kotinye emet en oretab kage indoctrinated kot koker ko katerterisiet ko kater chito koker kondo kutwet amane kole kaga yoe hamri nebo kipsengwet lakini nebo chito nebo emoni nekikomaluch emoni amu kikounge biik togetab Jehova kokone ngaliot nekaleche lago ngaliotab keker bororietab bororietab kananik bije bamurik kokale kiyae luget asikobit kolosunegei kiyae luget nwa asikobit konyor borotet nebo makarnatetab tuguk ako kiyae asikobit koek paunik koboi lakini kingiro luget nekiyae lagokab Israeliek ko kiyae luget asikobit kitorore Jehova katerterishenwa nitok amune asikong'ololi akobo luget netilil luget nemechenginigei chekuk luget nemeche ibarte kainetab Jehova eng lugoni kale kiyae luget lagokab Israeliek asikobit kitoror Jehova nenito nekemwoe kelen kaek luget netilil kale asikobit koyai kalyet kobit kalyetab Jehova akoker biik Jehova netala akoker biik Jehova nemuitoi akoker biik Jehova netindoi chomyet akoker biik Jehova netindoi nyoetab kat notok amune kingiro kele kakobistoi Jehova lagokab Israeliek koistogei eutab Jehova eng icheket aketinting kong'ep kokasit konyor katerterisiet koterter bororiosiek chun nekase kora kemwowech akoi kasarta nekimite nguno kele kimite luget neo ko tos kiyae luget neine tos kiyae luget netilil tos kiyae luget nekimeche asikobit kibartae kainetab Jehova anan kiyae luget nemeche sikebirtegei andara marwale aboyotab kanisa ndakoma kitonos eng yu ak yo ko kototom nyonechu kokakobek kanisani ko matikeker kainetab Jehova anan kibarte kainetab Jehova ak torornatenyi eng tuguk kyoe eng sobonekyok ko matukoborgei ko luget nekiyae neu nekiyae lagokab Israeliek nebo katororetab kainetab Jehova kemach kitororgei kemach kelachek kikitekse ketech kanisani kikiyai luget ak boisiek kikaesho kokon tuga kemong'u toroktokchok ak kelau ng'aniek ak kemelo simendi bonde boboyondoni kokonech simendi 500 atkinye ko kitatonon kanisani eng ibono koe kaka kabaibait shetani kole keras atinye biik chekakobirte ketik ko terteri shetani lugoni kibendi yoe nekata Jehova nekelen bo kwong'ut Jehova nekikwai boisiet kot kotonon kanisani sikibit kitorore kainenyi makitorore kainetab chi ngibirtegei chi kole ndamane kimatotonon kanisani kitindoi luget nekiyoe ne meche keker nenginetigei lugoni kikiyoe physically nekibortos lagokab Israeliek ak kipchabonik ak ng'otwek eng bororiosiek chun ko ni ko luget nebo taumirik chekibortosi tos kiyae luget neine tos kiyae luget nekitororigei anan kiyae luget nekitorori Jehova kale bororietab Israel koboru boisietab Jehova eng kwenutab biikchik yekiyae luget kekere Jehova eng ichek ak yekaesyo yekatoi kobistoi Jehova keker kokakometo Jehova ichek koisto Jehova eunyi ak kiterter ichek eng notok nakakimwa kele Jehova ko kirwokindet nebo imanda makoi nyokounyin Jehova yeite berwok tengekto lakini unye Jehova agetugul neiming'inigei unye Jehova agetugul nesigu unye Jehova agetugul nemetoi tengektonyi kotuchin kelyekab Jehova notok amune asikere lagokab Israeliek kiterterishei atkai tugul ameche iro akot eng Aron ak Musa kingwae luget lagokab Israeliek ko kanam eunekyik Musa barak konyono kotoreti Aron
konam jino ne ka gongen une ja to gibortoy ko daga tiega bi Jehova go sektor daga ni ko jorge une ko le ko ga me ko kana min ko mangune ko mangai jege ko ki terte la Australia jege lo nam je une ko teror Jehova ago go teror na teta mune ne ni no to ne miluge Jehova go baje ko terte la Australia tos ki uti Jehova go nyalata aje ate to li bendi ko wula ga jem sere lektu king ko kip ko wego sa singine kip ko wego ga terter na agi terter yera ga bar bi ga lioji ko leji gay ha ngo ko go alia ko leji ga liot ko ni ko ekta ga go ki ga Jehova ko utie bendi ko utie asinya ga tindin ko bwa ke ko utie ke tindin ko bwa tos kiu notok anan ki boti Jehova go sektor sime bot wi gite nyalel da Jehova ya ga be ko gi je nyalel da kelo ho anga gi ge uti Jehova anga gi mate ga sa ko to ngari kyo anga gi mate ga so mane usuru ki ko ya ma ko mi ke mai ten ba ta mi ri ritinyo ko ngap ko so be ki ko wi ki ko ngile ne ro bara ile Jehova ri ne ko ta ile Jehova ri ne ibutige le ga Jehova anga na men dugun ga nyoro to ngara iutie ko ngap ko bin nyanda ile kamuk tayne ka butige le ga Abraham ka gero ko nyusugune tos ki gergeitu ak ka botu tiki gile ngi togi boti Jehova yemi nyalelda anan sabenyo ko ge tiege Jehova go sekton kale Jehova ko kando inde tabluge negit nyalu ke tiege go sekton kale Jehova ko girwoginde awon ko girwoginde te ago tebe ni ko tebe ne borwe ngatu tikige ko gale ribe ngatu tenni e go sekton ko girwoginde amabute kale Jehova nyone ngana mabute ago girwoginde te ko agma gele matiti tengekto girwoget ta singa ngalale aw ba girwoget ko girwoginde ta ko songa tago ngone ko gale girwoget ko aragenet engi jek Jelustos aragenet girwoget engi jek Jelustos girang ta bota besekiel Ezekiel tamana sika teni ko tiptem ko mo golle mejita ne ay tengekto ya ngali mammi matnyega titi ko wolu ko golle mejita ne ay tengekto mana may werit ngogusta kwanda ni amana me kwanda ngogusta weri ni tebe jita na bay man emandanyi ago tebe kiptengekyo tengektanyi mi ka besyo melengeli jagle mbrugot kalle inana na bay manda ko tebe mandanyi ago girwogi nde Jehova na bay jekke bay manda ko e manda engirwogi ni ko mas ko le me tengekyo tengektanyi na ta kamne singe moy gelene yemi teji tengekto ko gale melata tenge ko me ago yemi tengekto ko me tengekyo na ta mi tengekto na ta kamne asegelen kirwoget en egonet na musho ne ay girwoget Jehova girwoget na ta songo ti shangon ko girwoget nyinga manda ago ibuo amu aragenet engejek che mitay engdengekto amu begu amu tengektanwa lagane engejek ke mitay Kristo ko gale kamangunet engejek che mitay Kristo amu kirwogindet Jehova ago sarunindet ago inende de tononi che iso Kristo ne tononi kwa niaba na ngunget ama o mitay girwoget mami asomano itabo tab Romane si sika jeni kwa genge sekretare uto kono na taga nyon mago mi girwoget engejek che mitay Kristo kegas na taga mne asinge ngalale girwogindet tab kisongot agingon Jehova kwa gatugul na mitay engori tab Jehova ko tindo ko mangunet amu mago mi girwoget engrenda lagane wendi go ya girwoget ko nyin girwoget tenge gini
lakini na tuma mi kirwogo tamu kirwogo ne itinye mandab Kristo inyendet nekakondain kotugenen Jeiso Kristo korotikyik ak mandanyi ko ngep kelenge kuskong kimasta nebe kiptengekyot komite ketuge komite ajingor amu matindo ngorietab katunisiet makituch ketuge righteousness anan mandab Jeiso Kristo eng noto kotononi negei ak ajingorenyi nengalengiro kegere ajingorenyi negere kolo wo amagariot atinye ngoroik choloji manyaligi lakini ngeger ngalengiro ko kimnyarilia ne loji mararenik ne mitaji ngor lakini ka ibwatinge kole bamanda ko kale matono mamuju ko tono nang data kirwoget ne ndat dungoto amu mite kityongon amatindo kirwoget ne nebo kirwog na tet ne nato ko Jeiso lakini ngije kemite Kristo Jeiso ko akoboro kirwoget ka kale nato kanyon aga tugul eng kitabutab Korinto eng nebo aeng mutu atamanasap nato kanyon ko mi aga tugul eng Kristo Jeiso ko kagayai nenet ko kito nelel ye kagayai ni ge utiet nelel ko kakobek ngaliotab kirwoget amu nakatati kirwogun ne tos mite chi netindoi tebut anan ko netesei Oyara maruka majatesin kangin kalalo kobo Kiptayat Jehova ko kirwogindet nebo iman ako netoron mising abwat kirwognotet nekitindoi eng ngwony kirwogik chechang choe kesisiek walak chechang kekochin rabisiek sikengal kirwogindet nebo koigeny kongolole akobo ng'atutikyik ng'atutikab Jehova ko atebenyi ko ngoe Jehova kirwoget eng ngwony kokere atebosiek chechok chekakoyakitu kosir atebet nekikang'at ak ng'atutik chekikang'at noto koboru bistoet kanging'alal aker ng'oliot neuni ale amu kangong'alal Pastor kebeberta netai ko kong'ololwech komwoiwech yoitiet nekakotesak ak biik chekakocham kwai yoitiet koyai kou beek angait let nebo tengek nekiyoe makoi testai tengek kenyisiek tugul ako makatesetai nyalilda kenyolili biikab Jehova koigeny angait let ko ngakoit let konde Jehova kambet jamagere yakakobit kin nekakebar biik konyon askarik konde kambet ne yellow konde barabaret simakisire ko Jehova akine ko Jehova nebo lugoshek neingen tuguk chekiyookis eng Kanan kangomwa Pastor asoman kebeberta age nekamwa kole anga biikab Kanan akile ngebarani Kanan kotekenyoru kawek chebo lagok chekikikoito koek korosek kikoito bichoto lagok amu kanamonik chekisoi kiname chito lakwenyi ak kokoito koek korosek kosir cho kikiyoe betabkei eng kapkorosut ak tuguk chekikiyoe ko kitebi Jehova koker ngwonindo ak tengekto nekakoit kikombet nekangesoman kitabutab Taunet 15:16 lene Jehova yetesetai kotesetai yoitiet eng kokwotinwekyok ak eng kanasokyok lechine Jehova biikchik itasomani kitabutab Maunatet kolechin Jehova biikchik oelgei amu yakabwa kirwogutikab Jehova ak imi nganasanatak akinye kemuchi yakabit kirwogikab Jehova ketiten imuchi kobotanetab emet anan maranetab beek anan kolal maat Jehova kokerei tuguk cheyookse eng biik akotieme Jehova kong'ololji biik kele timasiku anga Jehova komarire tengek akoi koigeny kangisoman kebeberta nakale tililindab Jehova eng sirindet nekisir ko atebenyi ak atebetab Jehova komiyoni Jehova kokaikai tengek yetesetai tengek kongen Jehova tuguk cheyoe biik akoi let kobit mionwek chekabar biik chechang
Sikere ta biik ase biik ile kokobek anum amu tingekto ne kokonyi ak kokoitinat nemakomi or age tugul nekemuchi kesorune chichoto. Keteiywei nitok kenai kele ko ki kristianik. Une atebenyo ak tilyandinyo ak Jehova. Tos yekabit neregekab Jehova kotinye amu tuguk chekiyoe. Imuchi bimankei kityo ngono kirwokyigei inyegei. Mirwokyi chito age ile anum amu biik ko chechang cheirwokyin biik alak ko muguleldonyi komuchi komami komie. Irwokyigei inyegei amu kirwokindet nimbo kipsengwet kongenin ak kongen tuguk cheiyoe. Mami kiy neung'okse eng taitab Jehova. Kirwogetab Jehova kobo iman akobo koigeny. Tindoi rirgei, tindoi mieindo. Ngilel ra komuchi korirenen Jehova kokonin nafasi iwalake. Ko ngitestai komewalake ak itesetai iyoe toitiet ak itesetai iwendi ing yoitiet iegu oinet koite kotil Jehova kambet. Ko ngatil Jehova kambet chito nenyoru asenet neo ko inyendet. No ikose eng kebeberwek alak biik chekiobwoti koba kipsengwet kotun komabendi. Kiyoe ne achek ko ki kristianik chekikeyal logoiwek chemiach eng kirwoknotetab Jehova. Eng betut nekaikurgei kakur Jehova sobonwekyok kolechechi iune akai, une sobondong'ung. Kongoi. Kasarta ng'ung nguno otuiyo ak Jehova. Ingomigi netomi chobelitet nguno. Chokyin amu mengen sait nenyonunen Jeiso. Ngobet kwenin ko karon anan ko kemboi kwin. Kasarta ko nguno. Kebwatyi Jehova eng sukunet. Karibu Evelyn. Amen. Amen. Kongoi. So, kwaeng kasi komwae kolen kang'etaet anan ketindeny. Tos ki tetutietab Jehova kotindeny lagokab Kanan? Tos ki tetutietab Jehova koboisie lagokab Israel kwai boriet asikobit koisto Kananik? Mwawen ne kurgotik, ameche sosomonjigei kurgotik chekakon ing yo sirindetab lesson komong'u 23 koitita 28 akoi 30. Komong'u 33 koitita 2 kimuch kesoman alak eng yu. Komong'u 34 koitita 11 kaitosiek 33 koitit 52 ak nekibwote ng'atutik 7 koitit 20. Komong'u 34 koitit 13 nekibwote ng'atutik 7 koitit 5 ak nekibwote ng'atutik 9 koitit 3. So kurgotik cho tugul amesosomonjigei. Katetutiet nemeche kenai eng yu amu kingoyoshechi Jehova Abraham kolech tun akochini bororieng'ung emet nekinyoboni. Ko kibo kosuldae lagokab Israel. Ko kingokakomut Jehova lagokab Israel kot koit ole kakoit. Korani meche kakoit Kanan. Ko kibo koboris, kibo kobit boriet neo anan kibo keistoe tuguk alak anan kibo ketinjin lagokab Kanan. Biikab Kanan chekimenye emonoto. Kongoi eng kanetik chekakondoi kakomwawech tuguk tugul akobo kirwoknotet nebo Jehova ak miendab Jehova. Ngomie Jehova ako kirwokindet kora. Ko eng taunet 15 koitit 16 komwawech ne eng yoto. Taunet 15 koitit 16 komwoe kolen ak tun wekugei kokeny kobwa yu eng ibinda nebo 4 amu tomo konyi tengektab Amorik. Noto ko kakobor kole kimuitoi Jehova kole tamandab kosik biikab Kanan. Jehova komie, Jehova kotinye rirgei. Ko kingoboisie Jehova ngesoman eng kitabutab Komong'u kora, Komong'u 30 Komong'u 23 Komong'u 23 koitit 28 akoi 30. Ko eng yotok tugul chekakimwa eng yo koboru kole kimokobo
kotindiny Jehova Kananik. Kibo koboisie Jehova oret nekimwoe Jehova kole aone icheket. Ak kibo koboisie Jehova divine agents. Kimeche koboisie kiship kimwochi Musa kolech aone. Ak kimeche kolech ayoktoi malaikayat. Ako kiboisie karamik kora. Asikobit koon Kananik mutyo. Ak kimeche koba biikab Kanan mutyo. Ako kingobendi eng mutyonet, ko kimeche kole singeingia lagokab Israel, ko kingotesetai konyabani emet mutyo akoboisie Jehova karamik akoboisie malaikaisiek koon biikab Kanan, ko asikobit mabit chemarget nekere kole kakionech, ako kimeche kityo komatok akot kele ka lagokab Israel cheone icheket cheboisie Jehova koboryo. Lakini kilya asikobit boriet. Ki oret nekikararan nekiboisie nekimeche kikatet Jehova kole koistoegei lagok koistogei Kananik eng mutyonet koboisie karamik ak malaikaisiek, ko yetesetai koistoegei kokchuboni anan konyabani emet lagokab Israel. Ko kit nekitakararan nekibo konyaban emet eng peace nekimokomi kiy nekebore, kimokomi chi nekebo kebar. Ko kiamune asikobit boriet. Ikase eng yotok ingesoman eng kitabutab Kaitosiek. Ngesoman eng Kaitosiek akameche isomanchigei Kaitosiek 14, 13-14. Kekase eng yotok kele kingokakoyokto Musa segei koba emet ipkosegei emet, ko kingowek bichotok, kingowek segeichotok ko kiib nyokole makimuchi kebargei ak bichotok. Nyokokochi lagokab Israel kosich musmuset. Eng tai ko kakokochi Jehova kolech akonak emet nonyabani, malechi obendi bobaregei asobit onyaban emonotok. Lakini kinde kakobit musmuset eng yu ako matakobwat lagokab Israel kole Jehova neindoiwech ako Jehova nekonech emoni kenyaban eng oret nekararan. Ko kingoit segei akotil Jehova let. Kobor kole kokochi musmuset lagokab Israel kobwat kole ngumakimuchi boryoni. Ngumakimuchi keokcupan emoni. Ko kiikochi Jehova kenyisiek ata? Ko kenyisiek 40 kokeny. Eng yotok ko amu kabit musmuset atyo kobit Kananik chekiuit mugulelwekwak. Meche kenai eng yu kele kimi rirenetab Jehova kora eng biikab Kanan. Kikose kele akot Rahab ko kingotambuan Jehova ko kikinyochi gaa. Kikose kora akobo Gibeonites, biikab Gibeon. Chekingobwa akichek ko kisich rirenet Jehova ako makitindiny bichotok. Ko tindinyet nekikiboisie ko amu bistoet nekingelel. Ako kit nekimeche Jehova eng yu ko kibo koba kikalechi ne lagokab Israel. Kibo koba lagokab Israel, takyinet nekibo ko kibo koba ako kongem tuguk tugul chekiboisie bichotok. Kakekas kele kisoe kanamonik, kisoe kanamonik, kitinye kabtisisiek chekiboisie tugukwak chekipkosoe. Ko kibo koba icheket ak koteitei tuguk chekiboisie bichotok. Kibo keisto atepto nekimokokararan akoribok lagokab Israel amu icheket ko ki bororiet nekitabanat. Kibo asimabit koburuchgei ak Kananik eng atebet nekimokonyolu. Notok amune sikimeche keisto tugukwak. Kibo koboisie Jehova lagokab Israel kobut kapkorosisiekwak, koeb aserik ak kobel kanamonikwak kotuatui. Ngesoman eng yotok kitabutab Komong'u 34 koitet 13 komwawech notok. Ngesoman 34 koitet 13 komwoe eng yotok kole ako but kapkorosisiekwak ako tuatui kanamonikwak kotonokis akolul aserikwak. Ko kit nekikekochi Jehova notok. Ipkebutabut tugukwak tugul kot koistogei tuguchotok tugul amu kimakemeche kit nemuchi kongem emonotok kokeny.
kimakemoche kit nemuchi konyo kong'em lagokab Israel. Akakewonen kora kelech amabokutungchi kanamwonik chotok, amwai ibetabgei ak bichotok, amwai ki neyoe bichotok amu kikase kele tengektonywai ko kikakoet mising, notok amune kikakonerech Jehova ngakikekochi kasarta komasik. Ko kit nekibo koyai lagokab Israel ko kimakobo koboris. Kakenai eng yotok. Ko ne nekakinetkei eng yutok? Kinae eng yutok kele mawalak Jehova. Kit nekikamwa Jehova ko mawalak. Kiek kityo mawalak atebetab Jehova ako kiek walutiet nekibo walunetab biik. Yekingokakoesio akouit mugulelwekwak kananik ko ki suppose keboisie force kou notok. Ako lagokab Israel kora ko ki suppose konai eng yutok kimeto Jehova. Kiunda kale yekirinda biik miendab Jehova koistogei rirenetab Jehova akonyo kirwoget. Ki kirwoget notok nekiityi lagokab Israel kora eng yotok. Ki kanetutiet nekikineti lagokab Israel eng yotok kora. Kale ngoistogei kayanet eng biik amu kimatakoyan lagokab Israel kole mi Jehova nekindochin icheget. Koyan tuguk chekingoib segek kole acha makimuchi kebargei ak bichotok. Ko kingomusmus kimnatosiekab Jehova ko ki kirwoget nekiityi icheget ko boriet notok kibet. Kale ineten nitok kora kenai kele ngap komache Jehova koretech mutyo akonetech ortinwekyik mutyo. Ko asikobit keistoegei kaimutik. Lakini yekiistoegei anan kemusmus oretab Jehova koistogei rirenetab Jehova anan koistogei tamirmirietab Jehova akometoiwech kebun cheuen. Asikobit kinetkei eng yotok akekus kong eng ole kakiit. Yekakeit mwisho kekus kong akenai kele kecheng Jehova. Ko Jehova ko mafoseni chi. Jehova kokonech ketil raret. Jehova kokonech ketil raret achegei. Mafosenech kole okase kouni kimukotemene kofosen lagokab Israel akosulda arorutiet nekikasub koarorchi Abraham akoboisie oret nekiim kole ngoba kityo kunoto amu kiaror, lakini kikonu Jehova kolewen. Ko kingolewen lagokab Israel komusmus Jehova akoro kole matinkakomut Jehova kot koit ole kakoit konai kole icheget ko kibo konyapan emonoto kou yekakoarorchi akone Jehova kananik ko kinyor kerkong'et amu kirwogetab Jehova. Tos mi chi netese eng yotok? Amache ates ale kou yekamwa Arap Maru ako kaiteshi Eva kokeng'olole luget netilil nakikure jihad anan ko luget nekakitebegei kele kiyoitoi ano lugoni. Amu atkan kora akere ngeng'alale keyai luget ko ngap kebe si makikuye. Ngap akere chechang kenome kelite rotok akimute setani keter akele riswa. Ko ngot ko makikuye komie kesoman sirutik chemwoe kelen onam karik tugul chebo luget akebate soet anan kebar biik. Ko kakimoche kikuye yutok kele kiyoe luget keyochi tengek luget. Komoche kenai kele kiyoitoi ano luget nekiyochin tengek. Amu abwoti ale kebeberta nemoche kosup kong'ololwech yoto akobo lewenet ko kiboisioito ano Jehova oret notok. Amu ngot konam Jehova chito komach kosor eng lazima nekinome kokwarkwaranati kowendi kowache, lakini tos sube Jehova chi sikosup akomut kwa kipsengwet anan boisie ortinwek cheu ne. Ko notok kit nekimoche keker. Ngap kong'etyo alak kora kebargei ak biik kele ngot ko mabo kanisa ninyo anan kobo dini ninyo kebore rotwetab Jehova. Anan nyekenam lagok kesup sikesikyi lagok sikechang'e acheget sikenenet bichu. Ko kakimoche as keker yutok kele kiyoitoi ano luget neiman asikobit kesor ng'ony. Amu chekakeboisie supset anan keboisie ortinwek cheu chotok ko tos kakiyochi luget
tengekto anan kakitore setani kininda ketesyi tengekto kobarait mising amus kokiboisie birchit yutoi kakimache siketebe mwalimuiyot nerube kele ole maktoi Jehova keyaita lugoni sikekure luget ne tilil keyochi luget panyek ak borto anan kiyochin miriet noto amune kamwa kora kitabutab Efesoek kole luget nyo kobo kiptainatoshek ak kimnatoshek chebo jovainatoshek ak koik mobo borto. Kongoi. Kongoi mising atache Lilian. Karibu. Kongoi mising eng kanetisiet nekakenyoru mwalimuinik tugul. Agere ale kora kakowalu tebutiet nemitei eng betutab kosomok kasi neking'ololi akobo katiaknatetab lewenet. Kong'alal Eva komwa ng'oliot nebo yani ketinding. Atya komwa kale kiboisie Jehova karamek. Agere ale karamiet naketikin kole kakatinye kimnatet netya nekiboisie Jehova. Boisie kikitikin komanda biik lakini kimatakomanda kounoto. Kuiker ile betut nekero karamiet kokokonin koek kabwatutiet. Kikaking'alale betut age nebo yani kimwoitoi eng Kingeresa like a memorial. Ngoek memorial nebo neibwotwech akobo Jehova eng chomyenyi netindoi kale mamach koon yani eng kimnatet koborye ako kimach koon komutyo koboisie karamiet. Ko Jehova kotindoi karamiet kora neimuchi konun kolejin kotilchinin itik akobolchinin asikobit iwekchigei Jehova kobwotun. Akot bichuto ikere chep Canaanites ko ikere ile kitinye Jehova chomyet. Kenyisiek 400 ak olin kole kokochin Jehova kakeker Jehova kele Jehova nemuitoi. Ndanyepte ilen ongetiny bichu kabisa komanda kotko matakong'et akot tikityot eng yutok. Kokale Jehova ongesoman eng kitabutab nekibwote ng'atutik 20 koite 10 akebe 15 akoi 16 nekibwote ng'atutik 13 koite 12 akoi 18 akesoman Joshua 10 koite 40. Kemeche eng yu kenai kele mi maswali chameche yeking'olole kebwat kele eng kirwoket nebo nekilen Kingeresa free will, kirwoket kou nenyi eng sikoboisie Jehova yani maktoi ano Jehova. Think of the fundamentals chebo the free will. Free will koma katiaknatet neitindoi ilewen ile ameche ni anan acha. Akot eng sait komite tuguk ileweni ile aleweni ameche ayai ni ra ak ayai no ak no. Ko ngileweni ile ayoe ni ak ni kokemete alak keboisie yani katiaknatet neileweni. Tos Jehova kokonyiti katiaknatet noto itindoi ak anyun eng chomyet ak freedom nekitindoi kotindoi relationship nenywanet koteptoi ano. Yani ameche kenai keelewan yoto sikobit kenai kele tos nekakamwa pastor kole tos kibirtoin siwe kipsengwet anan ileweni ile aboisie katiaknatenyu notindoi. Ko ongesoman komong nekibwote ng'atutik koite 20 koite 10 kolen ne kale yeirikyi nganaset noboregei itebe kalyet korok ako ngowalun kalyet akoyotun koeku anyun biik tugul chebo nganasanoto otwogikuk ako kootin. Ng'ololi eng yu king'ololchin Jehova mwochin ole betitoi. Ongebe ketilde 15 eng yo kole yochi kounoto nganasok
tugul che loen mising eng inye chemanganasokab bororiosiechu. Ako eng nganasok chebo bororiosiechu chekonin Jehova Kamuktaindeng'ung koek borotet ak komeunde kiy age tugul ne mi yotok kusob, ako iwong'u kot komang'et itik morik mwochin kananik, risik, ebik ak chebusik chekakimwa kele Canaanites eng kainetab Kalenjin ketindoi Kipsigis, Tugen, Nandi kou bichutochu kou notok ko Canaanites kole kot komang'et akot agenge ako kou ye kikong'atin Jehova Kamuktaindeng'ung simainetin isub, kekas kito nekamwa eng yotok kale simainetin isub iyai tugukwak tugul chekiweche yekikoyochi kanamonikwak ngoyai kou notok ko kacholwokenji Jehova Kamuktaindeng'wai. Biikab Canaanites ko kale kiyai kakikotesak cholwokikwak kamwaiwech pastor kole kakibunu kolakweritab kap Noah konyokotestai kotesak. Kale bichu kikikoitoi lagokwak kisubi cheptalelisiet kou cheptalelisiet nekonu lagok. Wendi chito kole masich lakwet chepyosenyu kale kolechi cheptalelinyu nebo sigisiet ngot yat moetab chepyosenyu ako lakwet nekakono netai akonin iam. Yani kibore lagok. Kichang'a eng kirwokikwak kot ko kikakoit, yani nalen kakoit takoyam ko kikakoker Jehova ko kikakokochi. Melen ile kimeto Jehova bichu. Kikochi kakomwa pastor kole kikiyok nekinyokong'ololchi kotechin lakini makas chotocho. Iker anyun kele kayam ketenchin. Ng'olole biikab Abrahamic ng'oliot nekikure Jerem. Jerem ko ketenchin. Kale ketenchin kot komang'et akot tyony anan ko kiy age tugul koistogei kabisa simabit kaikas kalechi simeneta itonwekwak. Amu Jehova kakomut bichu eng Israel ako kobwone yu asikobit koek lapkeiyet neitchin biik alak. Tos angot achek ketinye lapkeiyet ne tos kimul biik alak eng atebenwa keker eng TV kele oye kakemach keyai keni, keker no kele kakemach keyai kenotok uni kaikai chotok anan kibendi kewenye ole kiteptoi ole mwoiwech Jehova keng'ololdosi ak Jehova eng betut ngot komeng'ololi keng'olole wikit konye kele kakiut teret ibwat teret no bo beek nekikeibune beek ko ngekakeal teret kendoi ma korok keloli ak beek uu kikindochi sikorik orit sikobit kotinyo asikinde beek chekoititen chekie ko kakach ngot komakiyai kounot kingerongyi beek mutai ngeng'ete kole kokakoba komutyo katinye kong'ik chemondoi keunotok ngot komakitindoi mirmiriet netilil asikobit konetech akokonech oret kebendi kisubi oret puch nemakingen ko anyun nguno kale eng mwisho kingoyai Jehova chi kokikochi Jehova kolewen tinye katiaknatet koleweni aamini moyoe ni ko kikochi Jehova ako kingoit betut nekinyo shetani kakiturur eng ng'ony ko kilewen kap Adam kobistoe Jehova. Kikamwochi Jehova kole matoam keti lakini kingoebit kole tos kokinyo shetani kaberberindet nemeche koker kole Jehova ko yani inendet ko kiimchin biik, leochin biik kole koberber koni ako Jehova ko kikonech kasarta mawendi Jehova kosirtoi yotok
kalewenet neileweni ile achame ni anan maachame. Ko shetani kokon kolechi nyabara kabisa Jehova. Ko Jehova inendet ko inendet ne matindoi amawekse let kito nekikomwa kotonone Jehova. Iker ile boriet nekokinetkei kele boriet netesetai, boriet nemakingen, kakenai kele kakiborioni kiborekei ngonam biik kele kebar emet, ikere Russia ak Ukraine koborekei. Ko boriot nemaite kenyor peace. Kikimwa kele kibendi peace chebo olekinye keba emet nekele kituitos ingen France, kotuiyo emotinwek ng'alale ng'alietab kalyet. Kiking'ololso eng America, mi history. Lakini mamite kalyet amu kiboisie keborikei. Mamite cho kakimwa jihad cho, mamite amu kakenai kele boriet nekitesetai eng kipsengwet ko netesetai. Kimite katikati nebo boriet netesetai. Ko makoi kimuch keborie karik. Ako kito nekimuchi ko kelewenet nekonyiti Jehova. Ilewen ile amite kimostab Jehova anan ko acham. Mamite katikati. Nolen chumbindet mamite middle ground. Imi kap Jehova anan imite ikose it ng'atutik chik komwoiwech ako sikas ko si iyabete ng'olionyi komwoe Jehova kokonin tamit netilil. Amu ngot kometindoi ilen kikonyita kiasiku kamenget ile iu teret nobendi beek kosoitoi kotokaiyam mi beek orit ako makoi tailu, makoi takoe biik beek, koyoche kiwekchigei Jehova eng sait. Ara anyun tupchosyekcho, tos kitindoi ilewen, tos kibirchin achicha, mabirchin Jehova. Mwoe kole eng Johana 3:36 kole Johana kole tinye sobondab koikeny neiyoni werit amakere sobondo nemakase it werit akotebe neregekab Jehova barakunyi. Akas tebe neregekab Jehova barakunyi inendet nemakase it Jehova. Ko sikekas it ko keng'alale ng'oliotab Jehova kesoman eng betut. Ko eng kitabutab nekibwote ng'atutik koite 39 ko kale ne? Kale kakur kipsengwet ak ng'ony kobaorionjo rani ale kande taing'ung sobondo ak meet, kaberuret ak chubisiet. Lewen sobondo anyun siisop inye ak iyoteng'ung. Makoi imuch inyoru tuguk tugul kobate inai ile Jehova kowendi kobare tengek. Melen ile kimache Jehova kobar Canaanites, kimache kosor akichek. Ako eng sorunet ko akot ngibiste kekerkeit ak lagokab Israel chekikiisto kora. Matenten Jehova lakini ite betut netenteni anyun. Kotenten ko kotenten tengekto newendi ketentenda. Ngot koimite kokailewen sobondab koikeny, iwe lewen Jeiso koek laitoriatab sobondong'ung, imiten nebo inyoru sobondo. Ngomailewen kokelewen ile imite kimasta nebo shetani. Ako shetani kibukto ak tengekto. Abwoti ale rani ko ilewen mutai kaiyebit abwoti ale akot ane ang'ololchinigei sikobit alewen Jeiso koek inendet neindoiwo eng sobondonyu akalewen aboisie lewenet. Nengileweni kito ibwat ile kemwochi Jehova sikotoretin kokonin kimnotet neileweni kito nebo imanda. Kale ngoek ng'oliong'ung nebo achicha anan ko wui. Mekunalen sikobit ile ngolya mi katikati. Hapana, mamite katikati. Iku iman nekaitit, iegu kaitititu.
anan iun lalang kot ale Jeiso angutitoin ngot beek che lebleben ko ngilen iye matile melelda ing'ung amu machom amache akochi mwalimuinik ngot kotinye chi maswali asikobit atach mwalimu nerube. Ngomaunoto atache mwalimu sikobit komutech eng kwang'wan kasi akotorwech. Kongoi Lilian, kongoi mising kanetikyok chekautou. Kongoi ang ng'alek chenyikisen chekamwoiwech eng kanetisiet nekakekas kele Jehova katindoi rirgei, Jehova ko kiptaiyat nebo luget ako inendet ko kirwogindet. Kou ye kakekas ng'alecha koyakekesune Lilian, ameche asoman kurgotik chemite Korindoik chekasir Paulo sikobit kebe rani keng'alale ng'oliot nebo baunindetab kalyet. Kotomo keit yoto kengen kele Jehova kotindoi amune eng sorunetab chi. Kamwa eng Korindoik nebo 2:6 kaitenyi ko 14. Kakonech kateunet kale amatoratkei ak chemaiyonotin. Tinye imanda yamdaone ak tengekto anan tinye yamdaone lapkeiyet ak mesundeito. Kanyokopchei Jehova sobonikab ichek cheiyoni ak ichek chemeyoni. Sumabityi kirwoget ichek chekikoya logoiwek chemiach. Kokale Jehova amatoratkei ak chemaiyonotin. Tinye amdaone tengekto ak imanda. Anan tinye yamdaone lapkeiyet ak mesundeito. Ng'ololi Jehova komeche kobesho imanda ak kirwogetnyi sikobit kobit biik chebo iman ak biik cheyach. Ko ngimite 17 komwa kole notok anyun omang'une eng kwenunwa akotabangei mwae kiptaiyat ak motwa kiy nebo simdo siatachak. Akaeku kwanda eng kokwek akoeku werik ak tibik eng ane, mwae kiptaiyat nebo kamuktaet. Ngong'ololi Jehova kole notok anyun omang'une kwenunwa, kokanyo koleche Jehova bwone kirwogutik chekirwokyin ng'ony. Ko ngotomo kirwokyi ng'ony kototindoi Jehova rirgei koleche tikemi ak bichu, tikebendoti tugul, tikeamishei tugul, tikeyoe boisionik tugul, tiketuitosi tugul. Kanyo komwoiwech Jehova ketabangei ma amu kakimete bichu, ingoborgei Jeiso nekiketach eng achek. So ngo icheket chetobenech kokere kiptaiyat nemi mugulelwekyok, kere ng'oliotab Jehova nemang'une kutuswekyok. Simakiburuchkei ak ng'ony, simakekeri terinet eng inye nekiyan ak inye netomo iyan. Meche konam Jehova kele acheket chekikekurech yekimang'une ng'ony kemelen kiistoegei biik, makiistoegei biik, kimi ak bichotok, kimi ak tilyanutik. Kamwoiwech keistoegei yaityo sikobit kotabane Jehova keeku nyamdutik, munyuk chekasokse chechamchamani biik. Chole sirutikab Jehova koeku lapkeiyetab ng'ony. Yakolu lapkeiyet kokere biik yetunetab Jehova eng akwek akotoror Jehova nemi kipsengwet. Ng'oliot nebo nekisuldae anan kebeberta nekitore eng kwang'wan kasi komwoe baunindet nebo kalyet. Eng kitabutab Isaya 9 koitetab 6 kong'ololi Jehova eng Jeiso ko kiptaiyatab kalyet. Inendet nekiyai neyoe kalyet kale eng 9:6 akobo siget nebo Jeiso. Kale amu kakesikwech lakwet, kakekonech werit, atinye inendet bounatet tikikyenyi akekure kainenyi kwong'utiet, kirwogindet, kamuktaindet nebo kamuktaet, kwanda nebo koikeny,
bounindetab kalyet. Tuguchu chekakimwa Isaya kokamautin akobo Kristo Jesu netun kisiche eng Bethlehem. Kele inendet ko lakwet nekakesikwech. Tinye inendet bounotenyi, tigikyenyi. Akekure kainenyi kwong'utiet, kirwokindet, kamuktoindet nebo kalyet. Kwanda nebo koikeny, bounindetab kalyet. Kakiker eng kebeberta nebo kanetisyenyo ko Jehova inendet ko kiptaiyatab kirwoket. Kakeker Jehova inendet ko kiptaiyat nekonech chomchinet kelewen tuguk chekimeche keyai. Kikonech Jehova katiaknatanata simakikweriech kou mashinishek anan kou karit. Sikobit keboishe nautik chekikonech kamuktoindet kelewen tuguk chemiach eng acheket ak chebo borotet eng achek. Ngelewen nemie ko borotet eng mugulelwekyok ak sobonwekyok ak torornatet eng Jehova. Ko ngelewen neya kokilewenchigei ak kenyoru magutikab lewenanoto nekakiyai. Jehova ko kiptaiyat nebo luget. Akobo kalyet komeche Jehova kwai kalyet eng mugulelwekyok. Kit nemeche biik eng ng'ony komugul rani komeche biik kalyet. Amu kikowaskei ng'ony, wasegei biik, wasegei bounatet age ak bounatet age. Kou yemwoiwech sirutik. Makomi kalyet angot eng korikab biik. Amu biik chemi korikwak ko kikowaskei. Makomi kalyet. Biik chemiondos chechang chebeku rani ko amu matindoi kalyet nebo kabwatutikwak. Kang'alal Jehova eng maunatenyi. Kong'alalwech kole matin komi kirwokenyi ko maketab Jehova nebo let nemeche kokesune ko kalyet. Meche kokes Jehova kalyet eng mugulelwekyok. Matin komite orokenet ak nyigisindo. Eng arorutiet neos kekere Jehova kobo luget. Inendet nekanam karik. Inendet kiptaiyat netindoi kimnatet neborege ak bonik. Joshua kokabargei ak lagokab Israel. Kwang kotindiono nekanyo komwoiwech kele Jehova matin kwae luget. Kotindoi inendet kamuktaet ak bounatet nebo kalyet. Kamuktaetab Jehova ko makenyi nebo bounatenyi. Amu maketab Jehova ak bounatenyi kobo kalyet betusiek tugul. Machame Jehova keba luget betusiek tugul. Tab komi nguno angot bounatosiek chemite kaseti bororiet age koitei kotelel borionoto akomuny biik. Koikase ngot tuguk chekiyaak eng Israel ak biikab Palestine. Chokobo Gaza. Koingaketelel boriet, komuny boriet ak komuny biik konyor kalyet. Mami kalyet newendi koikeny. Itilet nebo tuguchoto. Mami boriet newendi en betut kot komait kamuget. Anga maketab Jehova komeche kotelel lugoshek akokochi biik kalyet sikobit kocheng inendet eng kamang'unet. Ko Jehova ko kiptaiyatab kalyet sikekuye inendet. Komi atindiot nemite kitabutab Laitorinik nebo 2. 6 koitenyi ko 16 akoi 23. Ko ngimite Laitorinik netai ko mwoiwech akobo atindiot nebo maotiot Elisha ak sugulit nebo maotik. Sugulitab maotik ko chechang chekimi sugulitab maotik ko ki neranik. Kijanaek chemeche kwai boisiet nebo kamuktaindet. Komi sugul ko kitindoi kanetik. Maotiot nekibo betusiechoto ko Elisha. Ko kiit kakotesak sugulini kochang'a biik chekakobwa sugulinitok nebo maotik. Kotebegei murechu kole anga kechang'e. Kolechigei werikab maotik kolechi Elisha. Yukimenye eng kotitab 1:6. Kale yukimenye eng taing'ung ko kakomarikit mising. Kounotok kemeche ketes kot. Tos ichomwech kebe akoi ainetab Jordan ipketil ketik. Kolechi Elisha oba ibotil ketik. Ko ngotko kotile ketik komi olin
kosom aiwet nekip kolule ketik. Ko kingosom aiwet ko ngotokomi oino kolule ketik kobutyi oinet kobesho ketit ak aiwet kobutyi oinet. Ingen ile timrichu kotokomengechen, mautik chekomengechen lakini tindoi kabisa kole amu kakomar kit chui meche keyai chechok. Nyokwa Jeiso akine kalyet kokur Elisha nyokolech kebutyi ano, kole kebutyi konam ket kole koe ketit magnet otyong aiwet eng oinet kolecho nitokni kolechi komakakotil ketik mawek. Yetokomi kotoroti atindondoni komong ng'alek alake kokeny. Kakobok bunik chebo emetab Syria asurik komut bororietab Israel chebo kamoutichu. Kalen kotokomite komi ng'alek ingisomanate nguno amu kingobek atindiotab tiletab ketik komong atindiot age nebo nguno mautichu. Mako mautiot kaek Elisha. Elisha kotelelochin biikab Jehova. Ako kiit kasarta nakamach kobor Jehova leu mieindanyi eng bunik. Sinai ile Jehova kwae kalyet. Kale kong'et muren nekiming'in agenge kong'etos karon. Kole kong'etyo karon kole kotoben biik asikarik chekimi chetindoi farasishek chekemut eng kanaset nekimenyei. Kong'et muren agenge nebo kijanaechu eb mautichu chekanetegei kale akotoben akekur Elisha kele kikebeku. Koleji Elisha cho ko ngeringen chemi kimastanyo kochang. Ko ng'wering ne chekemwa yu. Achek kwaeng inye akane akele chemi kimastanyo kochang kosir chun ak ngitoben chun iker bunik chun ongochang mising kosir achek. Yetokong'ololi kale koyat Jehova koleji Elisha yotyi konyek weri sikobit koker. Takoker keyotyi konyek kelechi kale koker malaikaishek chekitindoi farasishek ak karik chekikemut icheket. Kokimit ngoliot nekikamwa Elisha kole chang chechok kosir chu. Keteb bichu nguno kale kakobwa kwai kwong'utiet age Elisha kokeny. Bichu kabwa komeche kwai kalyet matin ko bunik. Kit nekayai Jehova kolechi Elisha ngokuryo bichu ak karikwak. Akong'et Elisha inendet kakokuryo bichu kolechi ameche aborwok chichoto kocheng'e amu kangobwone komi chito necheng'e. Makokertoi kolechi ameche aborwok chichoto akokweri icheket. Ingen chito nemakertoi kipkoratiat ikwerchi ile kemach. Kokweri bichu ak karikwak ak farasishekwak akoi Samaria. Tap koit Samaria koba kwenutab Israel. Kingomite suruta komong laitoriat nebo Israel akolechi ateite bichu ak por komul emet kopek katumte korotik kelech achicha meteitei. Kamwochi sinye nguno Elisha kole meteitei bichu. Ocheng makatiat ak ocheng beek ak obai bunik. Ng'o chi nekikobai bunyot? Ng'o chi nemuchi kobai bunyonyi? Kele ocheng makatiat ak obai bichu. Kebai mateketiny. Nitok ko keborwech Elisha kokakomwochi bounatet nebo bunik. Konam icheket koek icheket otwogik sikobit koek otwogik chebo kalyet. Amu kimatemene Israel ak matemene ngot Elisha kotiny bichu kobek. Nitok ko keborwo kele maketab Jehova komele meche kong'em biik akei.
angangemakse biik amu tengekwokikwak. Jehova kotete tetutiet nebo kalyet. Magetab Jehova eng kor nebo saburunetab biik kou bichu. Amu ngimite 23 eng laitorinik nebo oeng komwoe ng'alek cheu chu. Komwochi kolech kichomchi ichek anyun kale kichopchi icheket anyun amitwogik chechang. Angikwomis akoyeiso kochunda koba kiptaiyandenwa akole matokake oba. Kichop kalyet akochunda bichoto koba. Neiboru kele chitab kiptaiyatab kalyet ko kindo maget kele kaai kalyet ak bichu koba akoi baunatet nebo Syria. Kale kong'ete yotok komatakobargei Israel ak biikab Syria koi. Kobit kalyet. Jehova kotindoi rirgei. Matingakolel chito netya kotokocheng'e Jehova kalyet eng sobonwekab biik tugul. Kongoi eng Jehova nebo kalyet ne inendet kotindoi kamang'unet kokon kalyet eng achek. Kokatebene tebutiet kole ko Jehova nebo kalyet, cheng akibwat tuguk chekikoibun Jehova eng Kristo Jesu. Ako cheng'ei komutu biik kwai kalyet eng inyendet. Sikobit koisto bunyondit nemi muguleldo ak ng'wonindo netindoi. Ako konin kalyet nebo sobondo sikobit imuny eng betusiekab usisiet. Magetab Jehova eng betusiekab luget neo komeche kokonech kamang'unet. Amu yeindoi kamang'unet itindoi kalyet nebo muguleldo. Lesson nebo rani ko kemutech kenai kele Jehova kotindoi rirgei ako inendet komuitoi eng yoityo. Achek biik kechokchini amu kimatemene Elisha kobar bicho kotaitei tugul. Keborwech mieindo nebo Jehova nebo kakaet. Ikoigei Jehova. Ako kakoit kikombet konyi yoityet komakotindoi amune Jehova kotokorirei. Tindoi Jehova kwai kalyet yetokomi muguleldo nemuchi kosik. Lakini ngakoit kasarta nemaiwoloksei ako mawoloksei muguleldo kotyoktogei Jehova akometen. Yakotenter Jehova ko tuguk chekaakis eng inye komakolen Jehova. Len Jehova kyai tugul chenyolu. Yakesu kokemwoiwech arorutiet neos akobo sobet nebo kristianatet akobo boisiet nekiyai Jehova kwai kalyet eng sobonwekyok. Kilyochini bunikyok chekikowasech amu tap ketindoi biik che buniks chemaokoshindosi, maokotigei, maomi komie. Kilyochini anyun biik che choronok chekimi kaniset agenge. Ne eng kasar kele iker bichoto ko ikere ile uye akase king'wan akobo icheket. Tos iyai kalyet kang'et Elisha eng yu kolech oibu amitwogik akobai. Kebai asikarik kai chekaba farasishek kobiyo kelech saisere oba gaa. Abwoti angot kinyor tawernatet kobendi kabisa. Amu sikaketyachi katakiteitei kaketerteri akelech oba. Yoitoi ano kalyet eng achekei ko ki biikab Jehova eng mugulelwekyok simakinyoru ng'woninwek kebargei ak chekitupche. Tos Jehova koma Jehova nebo kalyet. Tos inendet mabaunindet nebo kalyet. Matinga kong'wani netya kotokonech Jehova rirgei. Yekakosir rirenetab Jehova konendet kobo kirwoget inendet. Ongemetochi kirwoget kobunchi Jehova. Chetekemuchi keai kalyet eng kasarta nekonech Jehova keai. Tos mi chi netokotese ng'olyo ngebe barak akekas. Ngamwa lesson nebo wikit nenyone. Kongoi amu kiboitinik tugul. Lesson nebo wikit nenyone ko lesson nebo lo. Akebe arawet age nelel nebo arawetab 11.
nemwoe kolen bunyot nemi kwenunyo. Bunyot nemite kwenunyo. Oye ongekas wikit nenyone akobo bunyondoni nemite kwenunyo. Kongoi kakwek tugul chosubech. Otestai otebene tebutik anan omwa ng'olyo kosubkei ak kit nekoinyoru isir eng yo. Ngobirok Jehova ngondoiwok. Ngokonech kalyet nebo mugulelwek. Ing tigenet nekitindoi ak nyalilwok chekitindoi. Ak banda nekibundoi matitebi chi ibiru ak ng'wonindo age tugul. Metochi Jehova amu inendet ko Kiptaiyat nebo kalyet. Ongesa bikyok. Kongoi Kiptaiyat Jehova. Neng'ung toronatet koigeny ak koigeny. Amu ibo unindet nebo kalyet. Matin komi ng'oiyondit ak nyigisindo nebo tingekto. Netesetai eng betut. Korireneng'ung kobo koigeny. Itindoi talosho ak imuitoi eng betusiek chebo yoitiet. Ichamwech kekas ng'olyondeng'ung ak kesoman. Itoretech itangus mugulelwekyok. Sikeker mieindo ak baunatetng'ung nebo kalyet. Amu ngetindoi kalyet mugulelwekyok kilosun ak kitururin. Berur kosikyok chekasei ak icheket tugul chekase ng'olyondoni. Ngwang mageng'ung. Berurech akoi wikit nenyone. Eng kainetab Jeiso ne Kiptandenyo. Amen. Kongoi bikyok.